naho urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwatangiye gusuzuma ibirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda birimo kuvogera ubusugire no guhutaza uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'icyo gihugu. U Rwanda ruvuga ko uru rukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha ibirego Kongo yarureze. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Rugirashebuje Emmanuel yagaragaje ko ibyo Kongo irega u Rwanda ntaho bihuriye n'icyo uru rukiko rwashyiriweho, kandi ko ibyirimo gukora ari ukuyobya uburari kukuri kw'ikibazo kiri muri icyo gihugu ndetse no gushaka guhindura inkiko ikibuga cyo gukiniramo politike kandi atari cyo inkiko zashyiriweho. Urebye ibirego Kongo irega u Rwanda uyu munsi muri uru rukiko nuko ngo u Rwanda ruri muri Kongo, kuvuga yuko u Rwanda rwateye Kongo naho bihuriye rero n'icyo urukiko rwashyiriweho, ari byo guca imanza zerekeye ihutazwa ry'uburenganzira bwa muntu nk'uko amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ya Afurika ateganya. Nanone byavuzwe ko ari ubwa mbere igihugu kireze ikindi mu rukiko nk'urunguru. Mukurikije imibanire y'u Rwanda na Kongo muri iki gihe, ibyo byo bisobanuye iki kuba ari ubwa mbere Kongo ikaba ari ibikoze? Bisobanuye umubano wari uyu munsi hagati y'u Rwanda na Kongo, aho Kongo ihora irega u Rwanda hirya no hino ko u Rwanda rwateye Kongo, ariko hirya no hino bagiye barega u Rwanda bongeye guhitamo noneho no kuzana ibibazo byabo bya politiki ziri hagati mu gihugu cyabo, gukururamo u Rwanda muri politiki zo muri Kongo, kugira ngo u Rwanda rube ari rwo rwakwikorera umuzigo wa Kongo. Bakabikora hirya no hino, none banageze no mu nkiko. Mwakomeje kugaragaza yuko Kongo irimo ikwepa inzira zashyizweho za politike na diplomasi, mukavuga ko ariyo mpamvu Kongo irimo iyobya uburari. Ibyo mufite ibimenyetso? Birahari byinshi pe. Ibimenyetso ujya kureba urubanza batanze muri uru rukiko, 100% ibyo barega nuko ngo u Rwanda ruri muri Kongo, bagahera kuri discours za perezida wabo. Hari za raporo bagiye bagaragaza hirya no hino, nibyo baheraho kurega u Rwanda ko ruri muri Kongo. Ariko no kuba barurega, icyambere byagiye bisobanuka hirya no hino icyo kirego mu ruhando mpuzamahanga, ariko dufate ko byaba ari byo nubwo atari byo ibyo Kongo ivuga. Kuba babigeza muri uru rukiko, urukiko rwashyiriweho kugira ngo rujye rureba imanza zerekeye ihutazwa ry'uburenganzira bwa muntu, biragaragara yuko bashaka guhindura inkiko ikibuga cyo gukiniramo politiki, kandi ntabwo ari cyo inkiko zakorewe. Kandi ntabwo ari hano gusa, no muri byagaragaye no mu byo twavuze yuko no mu rukiko East African Court of Justice bafite ikirego gisa nk'iki, ndetse reka mbabwire yuko babanje hano icyumweru kimwe bahita bajya muri East African Court of Justice, banibagirwa no gukuraho ikirango cy'uru rukiko. Bigaragara ko bagiye hirya no hino bagerageza kuba batanga ikirego kimwe hirya no hino mu nkiko, nk'uko bagenda barega hirya no hino mu nama zitandukanye cyangwa mu ruhando mpuzamahanga. Murabizi yuko niyo ari inama y'ubuhinzi cyangwa iyerekeye imihindagurikire y'ibihe, inama zerekeye siyansi, iki kibazo kiraza buri munsi yuko u Rwanda rwateye Kongo. Ubwo bari bararangije yandi yose, bari basigaje inkiko, ariko nabwo bagiye barega mu nkiko zitandukanye. Izo dufite ibirego uyu munsi ni urunguru hamwe na East African Court of Justice. Umuryango w'abibumbye wagaragaje ko Kongo ingabo zayo zifatanya n'abacanshuro, zigafatanya n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Kuki u Rwanda ruza kwisobanura ku birego bya Kongo, rwo nta ngingo rufite rwashingiraho rurega Kongo mu rukiko rufite ububasha? Birashoboka kuko hari amasezerano mpuzamahanga menshi u Rwanda rushobora gukoresha rujya kurega, ariko icyangombwa iyo umuntu agiye kurega ikindi gihugu ni ukureba urwo rukiko rubifitiye ububasha. Icyo twavuga ni uko uyu munsi urebye ibirego Kongo yazanye, nubwo ari ibyo ivuga yuko u Rwanda ruri muri Kongo, icyo twaburanaga uyu munsi kandi ari byo bibanziriza urubanza iyo rutari rwajya mu mizi, ni uko buri rukiko rushyirwaho ruba rufite ibyo ububasha ruhabwa n'amategeko arushyiraho. Rero ibyo rwagiye rurega hirya no hino, kubizana mu nkiko zitabifitiye ububasha ni uguta umwanya w'inkiko.
Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Ugirashebuja Emmanuel wavuga ngo nawe uri yarusha muri Tanzania habereye uru rubanza. Banza dushushanyirize umwuka wari mu rukiko ubwo urubanza rwabaga. Nibyo aha mu mujyi wa Arusha, ikintu mbere nabanza kuvuga nuko n'ubundi ari ahantu hazwi mu biganiro bihuza impande zitumvikana. Hagiye habera ibiganiro byinshi bihuza abaturage b'ibihugu runaka, igihe wenda nko mu Burundi hari ibibazo hagati y'abene igihugu, igihe hano mu Rwanda byari bihari. N'ubundi ni umujyi usanzwe uzwiho kugira ibiganiro nk'ibyo, naho hari urwo rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu. Ngarutse rero kuri iki kibazo Kongo iregamo u Rwanda by'umwihariko, mbere y'uko nibura no kumva ibirego nyirizina bitangira, hari intumwa nyinshi za Kongo babanje gutanga ibiganiro mu binyamakuru. Byinshi mu byo bagendaga bavuga ni nko kwibasira nyine perezida w'u Rwanda, kwibasira igihugu cy'u Rwanda, binatandukanye n'ibyo batanze n'ikirego mu rukiko. Rero hari abantu benshi urumva nyine baturutse muri Kongo, itsinda rinini, n'abandi bantu baba baje gukurikira urubanza nk'uru nguru. Umwuka rero uko biba bimeze, ntabwo wenda hashobora kubaho ikintu kimeze nko guhangana mu rukiko, kubera ko urukiko rugira amategeko. Abavuga bose bavuga bahawe ijambo n'umucamanza, kandi bakavuga wenda ingingo zijyanye n'ikiba kigezweho. Gusa wabonaga ko nyine mu cyumba cy'iburanisha harimo abantu benshi, rwari urubanza nyine abantu bafitiye amatsiko. None ko wakurikiranye uru rubanza, Kongo ishingira ku kirega ibyo birego u Rwanda? Mu by'ukuri Kongo yatangaje ko u Rwanda rwayiteye ngo rukabikora rufatanyije nayo 23. Hanyuma rero urebye nyuma yo kugenda batsindwa ku rugamba uduce dutandukanye 23 ikadufata, nabo ubona barafashe undi muvuno wo kugenda bashaka uko bagereka byinshi ku Rwanda, haba mu nama zitandukanye. Ubutabera rero kikaba ari kimwe mu byo bakoresha kugira ngo bagaragaze ibyo bavuga ko u Rwanda rutabakoye neza. Gusa uyu munsi icyo nabonye nanone, abantu basanzwe bazi yuko nta mu burasirazuba bwa Kongo leta ya Kongo yakunze gushinjwa ibibazo bijyanye na jenoside n'ingengabitekerezo yayo bikorerwa cyane cyane mu bwoko bw'Abatutsi. Uyu munsi rero nayo isa n'iyabihindukiranye, noneho iravuga ngo ahubwo ngo 23 ngo n'u Rwanda bafatanyije ngo nibo baba bakora iyo jenoside, ngo bayikorera abo mu bwoko bw'Abahutu b'Abanyekongo, ngo ko ngo mu kurasa, ngo mu kurwana, ngo bibanda ngo kuhatuwe ngo abantu benshi ngo biganjemo Abahutu. Ibyo rero nanone abasesenguzi bakibaza batese muri Kongo mu gutura buri bwoko butuye habo, abandi bagatura habo. Icyo ni ikintu bazanye. Ikindi bagiye bavuga nuko ngo mu bitero byagiye biba ngo hari abaturage barenga 500 bavuye mu byabo, n'abana bagera ku 20 ngo babuze uburenganzira ku mashuri bitewe n'ibyo bitero. Ariko nanone iyo ugiye kureba ibyo birego byose nta gishya kirimo, nibyo bakomeje kuvuga nyine haba mu ngirwaruhame z'abayobozi kuva iyi ntambara yatangira. None Kagabo, nubwo Kongo irega u Rwanda rwo ntirwahwemye kugaragaza ko ahubwo Kongo ikorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR, kandi ubuyobozi bwa Kongo bukavuga ko bushishikajwe no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Abahagarariye u Rwanda muri rubanza hari icyo bigeze babibwiraho uru rukiko? Nibyo bagaragaje yuko uratari urubanza, atari ubutabera, ahubwo ari politike nyine no gushaka guhunga inshingano za Kongo no gufata ibibazo byayo ikabitwera abandi. Ikindi u Rwanda rwagiye rugaragaza yuko igikwiriye kuri iki kibazo ari uko habaho ibiganiro n'umutwe wa 23 w'Abanyekongo, hakumvikana impamvu bafashe intwaro, hanyuma hagafatwa n'ikibazo, agashakwa n'igisubizo ku kibazo cya FDLR, umutwe w'abajenosideri bahekuye u Rwanda, bahora bashaka kubuhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni ibyo u Rwanda rwagaragaje. Ni niyo ugiye kureba n'ibiganiro biba haba ari biherutse guhuza SADC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba,
n'ibihugu bitandukanye niwo murongo byazanyemo. Kugeza ubu ngubu urabona ko u Rwanda rutahisemo kujyana ibirego mu rukiko, ahubwo rugahitamo yuko ari ibintu byaganirwaho bishingiye ku mizi y'ikibazo kugira ngo hashakwe igisubizo kirambye. None ibyo ngibyo warukomojeho, iyi miryango ibiri yombi yabo Afurika y'Iburasirazuba EAC n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC iherutse guteranira i Dar es Salaam muri Tanzania, aho ngaho yari yafashe umwanzuro w'uko nyine ikibazo cyakemurwa binyuze mu biganiro, leta ya Kongo ikaganira n'abanyagihugu bayo mu 23. None urubanza rubaye nyuma y'iminsi mike iyo nama ibaye, ibi ngibi byo birahuzwa bite? Nibyo Ferdinand, urebye Kongo yatanze iki kirego mu kwezi kwa 8 2023 ikanavuga yuko ibyirega ari ibyabaye kuva mu kwezi kwa 11 muri 2021 kugeza ku matariki atandukanye 2022. Uru rubanza rero rurerekana yuko Kongo ikintu icyo ari cyo cyose cyahindanya isura y'u Rwanda aricyo yahitamo kuruta uko yafata umwanya ngo isesengure uruhare ifite mu bibazo bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Uko urebye n'imvugo bakoresha, barafata M23 bakavuga bati ni umutwe w'iterabwoba. Imvugo bakoresha ni z'amacakubiri nyine zo kuvuga yuko muri Kongo hari abahutu hari n'abatutsi. Mbese bisa naho bafashe uruhande rwo kuvuga ngo niba leta y'u Rwanda cyangwa se n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo bavuga yuko bahohoterwa bishingiye ku bwoko, nabo bazamura icyo kintu kijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside bagikoreshe ku rundi rwego. Noneho rero ukazanamo kiriya kintu cya jenoside no kuyihakana, noneho ukayitwerera abandi, kuko iyo babivuga barabizi ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda. Iyo babivuga barabizi ko n'umujyanama gukumira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye gukumira no kurwanya jenoside yagaragaje ko ibera muri Kongo biganisha kuri jenoside. Nabo rero bisa naho ubona bagenda bashakisha uburyo nabo basunikira ikintu nk'icyo ngicyo ku rundi ruhande. Yego, urukiko ko rwumvise impande zombi rwuhari icyo rwavuze? Nibyo Ferdinand, uyu munsi tariki 13 nibwo urukiko rwatangiye kumva 12 nako nasobanure yuko ntabwo ari mu mizi, ni ukureba nk'ishingiro ry'ibirego no kumenya niba rufite ububasha bwo kubikurikirana. Uyu munsi nicyo kibanzweho, buri ruhande rugaragaza icyo rushingiraho rutanga ikirego, urundi rwisobanura ruvuga ati ntabwo uru rukiko rufitiye ububasha. N'ejo rero nibyo bizakomeza impande zombi zifite umwanya wo kugira ibyo bagaragaza bijyanye n'icyo kirego, hanyuma n'abacamanza bakabaza ibibazo byo kugira ngo barusheho kubyumva. Ubwo rero nirwo ruzafata umwanya rufate icyemezo ikizakurikiraho, niba ruzakomeza mu mizi cyangwa se niba bizahagararira ahangaha. Ibyo ngibyo byo ni icyemezo cy'urukiko.